Marid on üks vanimaid soome-ugri rahvaid Kesk-Volga aladel. Nad elavad väike Kokšaga ja Vjatka jõe vahelisel alal. Rahva ajalugu on tihedalt seotud volgabulgaarlaste hõimudega. 13. sajandil ühinesid volgabulgaarlased Kuldhordiga. 1552. aastal lõpetas Kuldhord oma tegevuse. Ivan julma väed võtsid tormijooksuga Kaasani linna. Marid ei tahtnud Vene väele alluda, nad alustasid ülestõusu, mis kasvas laialdaseks rahvuslikuks vabastusliikumiseks. Siia püha puu alla on maetud viimase Mari pealiku poja Akpaatri hing. Arvatakse, et vähemalt kord elus peab marilane tulema püha puu juurde ja tooma ohvrianniks rätiku. On legend, mille järgi Akpaatri jõuallikaks oli kuldne part, kes ujus meetünnis tema maja põranda all. Akpaatri naine avaldas selle saladuse ja Akpaatri jõud kadus. Varsti ta suri ja maeti hiiepuu alla. Hiiepuu, nagu ka hiis, on soome-ugri rahvaste jaoks vaimne märk, millesse on kätketud eriline pühadus. Kui õpime tundma hiiepuid, saame midagi olulist teada ka enda kohta. Малмыш ола покшелна улы полтыш курык манме курык. Тижем битшиде виллекумша иште. Тиде олам сенген налашлан Иван Грозный войска влак тиде олам сенген налашлан чакланама годым. Тышты Мари влак шкеныштын, олаштым тӱрлӧ йӧн арален. И колокудымшы апрельыште Тижем битшиде виллекумша иште, а ревесы-влак манат тижем битшиде виллекудымша иште. Тиде курык сер воктене, тиде ола олмышты моткочак кредалмаш эртен. Тиде кредалмашты мемнан Мари Онна полтыш пеш кугун сусырген да колен. Тудым тиде курыкеш тоеныт. Но полтышын тукымжы, умбакыжы кузе шуйнымым ончалашты, тудын лийын манат легенда почеш адакат эргыже. И тиде эргыжым Мари-влак шылтеныт, арален коденыт. Тиде эрге логалан татар мурза деке, и адакат легендын каласкалым почеш, тиде эрге умбалне тиде религиялан тунемын, и тачат тиде Акпатыр чочой манме вер, тышты тачат Мари-влак коштыт и шкеныштын шну еҥыштым шарналтат. Maride esivanemad teadsid püha puu võlujõudu ja kasutasid seda tervendamiseks. Kui inimene suhtleb puuga, toimub aktiivne energiavahetus, mis aitab inimorganismil tervistuda. Kirovi marid elavad Vjatka alamjooksul, mida marid ise nimetavad Vitše. Selleks, et jõuda marilaste elupaika, tuleb praamiga ületada Vjatka jõgi. Marilaste siia asumiseni oli see ala asustatud udmurtidega. Marilaste hõimud surusid udmurte ida poole. Võimas marilaste ümberasujate laine liikus Malmõši kanti. Sinna rajati mitmeid marikülasid. Kirovi marilaste keel on niidumaride keele dialekt, mis erineb kirjakeelest. Ande i žarašte, ih se išta
Vece jolsinča, peraltakis ležam, mondaktatinčam. Росиште тогда калык влак, шагалрак булшы калык влак эркин шагалем толут. Елме тунуктымым школлашта шагал тунуктат. Мутлан кудлым шилаште Совет Союзышто мари школышто предмет влакмат мари елмеден ме тунемен алеген. А шамлум шилагшен тюнгален шошмо елмеден тунуктымым чарнышт. Кызытынде кызытат Российште вот мутлан мари елыште школлаште факультатив семен вел тунемет али кö кумулан тунемеш, а кö шонаган огешат тунем. Сандене вот ида ассимиляция манмо процесс мот кошак вианкая. Эркин мари калык на юман толеш, тудын культуру жиомеш, елмы жиомеш манын. И тиде марален кодаш шонен ме вот теге погош на мари мер каңашым, мари погоным погошна, тиде рушлаже съезд маналш погон. Ондак мари ушем или вара мари ушем ушен вот такая общественный парламент семен. Кандаши мы онежалим мер каңашым вылятышым, мы дечем варанали онежалан шогош Виктор Николаев, туда шке жапштыже культуру министрле. Ме көргө виден шке семен чумырген ушнен гынашке намарален котен кертна. Сандене тиде шотошто тошто мари юлам илышышке пӧртылтыме пырля ушнен илаш тунемна. Mari Nurduvasi külas pole juba 60 aastat toimunud loodususu palvust. Nõukogude ajal loodususu liikmeid jälitati. Nurduvasi küla elanikud esinesid sooviga elustada loodususu palvusi. Koos Mari L kultuuritegelastega võeti vastu otsus puhastada Püha Hiis ja valmistuda eesseisvaks palvuseks. Enamuses küladest säilitatakse külatarkade kogukonnad, kes ei luba hävitada Pühi Hiisi. Loodususu riitust toimetab külatark, kelle valib küla kogukond. Tema palvesõnades on tihti kohalike elanike soovid. Ta on inimese ja Jumala vahendaja. Minnan Mari kundemысы Mari влак, кумалтышым эше монден огытыл. Mari юла миннан аралалт кодын. А вот ӧрдыж Mari влакын эркын-эркын мондалт толеш. Мондалт толеш йылме, мондалт толеш коеш, мондалт толеш илыш юла. Эркын-эркын рушаҥыт, али верысе калыкыш савырнат. Йочаш тоже моло семынак, ынде марлаже пеш сайынжат огыт мутлане. Но очыни тиде йылме дене кылдалтын. Школышто йылмым огыт туныкто гын, йылме эркын-эркын йомеш. А кумалтыш шотышто мом ойлаш лиеш? Вот кумалтышлан ямдылалтме пагыт мемнан эре ялыште келшен ышталтын. Кугурак-влак кутыреныт, погыненыт ваш-ваш, чыла радамленыт. Кӧ могай пашам ыштышаш, кӧ кунам мом шуктышаш. А вот тыште, конечно, шуко жап кумалтыш лийын огыл, кугу кумалтышыже иктаж пел курымат. Пытартыш кугу кумалтышлан пел курым эртен. А тыгыде кумалтышыже еш дене, родо дене кумалме, тукым дене кумалмашыже кудлымшо ийлаште лийын. Вот Микол кочан ойлымыж почеш, тудо эше изирак лийын, каче марий ийготыштат лийын. Тунам ик-кок еш гына кумалаш лектын тыгеже. Кумалынжат улыт коча-шамыч. Вот нуно каен улыт вес тӱняшке, и тиде эркын-эркын мондалт толын. Вот мемнан марий эл гыч толшо еҥ-влак чыла тыште тӱрлен кодышт, верым ончыктышт, кушто мо ышталтеш, чыла радамлышт. Тыште мемнан деке пырля верысе Нурдуваш калыкын илалшырак еҥ-влакше тольыч. Нуно кызыт эше ик гана шке шинчашт дене ужыч, кузерак кумалтыш тӱҥалеш, тидын деч ончыч мо ышталтеш, кузерак тиде кумалтыш эрта, мо почеш мо лийшаш, да кузе тудо мучашлалтеш. И мый ӱшанем, самырык тукымлан нуно чыла тидым шке мутышт дене ойлен кодаш тӱҥалыт, да идалык еда тиде отышко толын, мер кугу юмылан, моло юмо-влаклан поро илышым йодын толаш тӱҥалыт. Usklike palverännakud pühadesse paikadesse on toimunud juba iidsetest aegadest alates. Palvuse paikadeks olid pühad hiied. Püha Hiis oli jumalate asupaik, kust sai rahu hingele. Marilaste peamine rikkus on põlislaaned. Marid kummardasid puid, pöördudes paljudes pühades hiites nende poole. Nad usuvad,
et oma esivanematelt saavad nad energiat. Marilastel on palju jumalaid, neist 9 on tähtsamad. Nad teenivad oma jumalaid korraldades nii koduseid ohverdusriitusi kui ka suguvõsa palvusi. Kuhu korniste kosmaaste akpatrikosena arale. Korn aralen suga akpatrikosena memnam marikalakmaat, održmaat, svijatsmaat, tatarsmaat, rusmaat, urasjärjel saldraki varikset, nelkilavravset, utkožarset, piankičar samestečan, denese kužukit samestečan, oro araltas saeter laksine. Silna, kuhu silna ulaştı marikalak poğunen ilmaştı. Tebe poğunen tolnada Mari poğunu maşki şoşoy kugzadı ki men akpatr şoşoy dik tolnulna. Так патр шушой же меня между конден манашлиш тогда марикалок ой патрлаком ойом ми тоже шлам погнен томна тогда акпатр шушой дишин дёдаш бянаком патрлаком узимарашында улы паянлаком он десертираты тили тугай и кусула килиш тугайла куки биткензер иртерат только ну от жондар сырын иртерат Minä jal sia tv sia jalgasula mamas rajonan Tatarstanan i mo Krishone jal a boktene me te joltasem pileseminde boskada jalgashen kuruk yalman altes marlase ar tv men kuzimanas batemen Abajana kokaje kuze kartın de uleş. Te momsta te tak tagam puatlat koktan iulyusta вот. И погнат момста что ну küsin puat jumlan. И kumaltas berzulu и то что момста тоже шоркон конден jumlan puin kalasen. Мы шке мин уже намогол тушке. Теге тулак. Ки момшона tagam шороком кугу болоком puat. Пеш мотор кумалт, что так это, ну жалкалык на погона, да кугу погонмашо, ну жалкалык. Те, например, теж армийская, ну какая-то гете, сергаже армийская стингали, имо манеш. Те эргам, ну кам сай саврнин мотор тол манеш, мы jumlan tagam puiem. Kirovi oblastimaal Mõšilinna lähedal on suur Kitjaki küla. Iga aasta augustis koguneb Mari rahvas oma pealiku poja mälestuspaika. Siin toimub üks suurimaid loodususu palvusi. Täna on tähtis päev. Marilaste Nurduvaši külas on pidupäev. Pole ühtki maja, kus ei teataks, et tulid külalised Marimaalt. Kohalik kultuurimaja ei oleks mahutanud kõiki pidulisi, seetõttu ehitati õue lava esinejate jaoks. Külalised Marimaalt on juba saabunud ja valmis tervituskõneks. Ora kecha bakalım yoldaşlar. Tide Nurduvaš kundem, salны kundem, memnan çonышkak şingen, kotşeyin şıжым метышке толын кайышна, ончышна тендан салны ялдам, ең-влакден палмалина, отышкы миен коштна. Тенгеші ме тендан юмын отышкы миен, сортам чиктен, тулым олтен, мер юмылан кумална, тендан кундем ласалны лижыманын, тендан кундем штилше халык-влаклан юмо викуатым пужо икшывышамычлан ушакылыштым виктарыжыманын юмо дечын сӧрвален йодна. Мый ӱшанем умбакыжат тиде йӱла эре илен шогаманын, тыланда илаш полшаманын. Тау тыланда. Мен шосме ялыштым, ялна нümse Nurduvaš. Мыгын тышты кок яш ячам конден улыт, түжеміндеш витленелымшы ийішті Луи Иленнам тыды ялышты. Ну, легенда почеш тышты
Odo Perien Zemailuman ilен, а Азиклюман Мари Перien te Zembaiden vaшталтенет тиде верам. И сандене ваш мутша нордомасшка пурен тиде vaшталтымаш, видимо, теге умылтарат. Сандене нордомас ода ял, а нордоваш Мари ял. Теней мемнан ялналан кокшиду коловичи темеш. И имашта кончилиях тунгална начонаш ял парем мертараш, книгам жолоктунна типографиште Йошкар-Олаште кумшиду экземпляр книга лектин. То, что тюсиже вот кужу центральный уровень юлин мучаш сакладку алтын огыл маламарашкан тюжеминде шымлыйкым шейиште ик юдеште латкут сурт юлин каян. Вара түрлі илаште ик кок суртын тоже юленет. Кызыта ял паремнан пүйен олд, уку варымштен олд, сенем янлен олд клуб октене, и парем сандене уремште эрта. Marimaa pealinnas on Mari rahvuslik ülikool, asutatud 1972. aastal. Ülikoolis töötab professor Ivan Ivanov, kuulsa Eesti akadeemiku Paul Ariste õpilane. Me jelmem, kuzivanaš izishak, Mari jelmem, palemanen kertan, molan me tegemanem. Olemanas, tak me še avaltenam tu državam, ko nam školasta marlatonuk tenet, me čela predmetem marlaton emena, fizike, himije, molova, biologi, čela marlaton emena. Ta štogol, šoćem kundebušte, minan Mari kalakoklas togol, šoćem jelmam, škenan tivaranam, Mari tivaram, tuaj kuzi aklaston emena. A iston lakoklaste. Iston laktonuk tenet, šoćem jelmam, шочма калакым, шочма тиварам пагалаш, жаплаш, тудым аклен мушташтунак денет. Пауляристы. Теням балнат, кумдан палма профессор ли туда. Вот, алагузе тудым мын чонем тарбатен кертен. Алагузе мун корным мынат умаш лизиша калвушты, чон пундашты, елмадейка тагай, ну, Тибрада, культура, дек манаш, ну, аламугай гнат, изи ширта парчали, интушта. Сеоли ни аммо, ну, без неле кюментаста тагаси. Ну, сис, куимина эласин тартус, естимас, но тукерякисин, мото есть. Келлис. Nyt praktikat vähän, mitä vähän isegi üldse ei ole. Paul Koklaga, tema mulle kirjutab eesti keeles. Minä temalle kirjutan mari keeles. Ühesõnaga, mina olen väga tänulik kõigi Eesti rahvale ja eriti Paul Aristele, professorile, keda muidugi kogu maailma tundis.
Ivan Jamberdov on Mari kunstnik. Tema maalidel kajastub kogu Marimaa ajalugu, mille ta on jäädvustanud oma teostes. Ivan Jamberdovi teoste kaudu saab visuaalselt uurida marilaste rahvakombeid. Loodususu sümboolikat on igal maalil. Картинам ончаш тӱҥал шола гыч пурлашке кӧ кузе онча лудмо семынак. Но мыйын эн тӱҥжӧ вет тиде молан кумална пушеҥгылан ме пушеҥге гочын ме манына тиде сандалыкыш лектына. Санденак тиде пушеҥгын кузе карт кугыза йодеш мландылан кумалеш пушеҥге пӱртӱс айдеме-шамычым йӱкта, пукша, чамана, арала. Весыже кече, теве, вот кече лектеш, шарата, кече уке гын, мо шочеш, мо кушко. Анденак кече, а мланде, и мландыште мо? Мландыште тиде пыжашым ме оптена, кайык кузе пыжашым опта, туге айдеме илашыже шкаланже пӧртым чола. Тиде чыла тура кӱшкӧ кӱза. А ме пуэна тиде йошкар тагам, манна, кугу юмылан, ош пур кугу юмылан. Тудо кызыт кучена, юмо налеш але ок нал. Туштак кайык бусы-шамыч, комбо, лудо, а тыште уже кумалаш тӱҥалыныт. Калык, марий калык. Тыге мемнан деке калык дек карт кугыза шомакшым каласа. Кузе илашта, могай викуатым йодеш. И самырык тукым теве лудым, йӧратыме лудыжо кучен шога. Каждый калыкын шке ӱшанже. Ме пӱртӱслан кумалше калык, тиде пӱртӱс лоҥгаште кумална. Ме пуэна, имньым ондак пуэн улына теве, ош имньым. Ош имня кызыт тагам комбым пуэн нальым, а ондакше ош имньым. Ош имне тудо сандалык ден кылым куча, эн йӧратыме вольыкшым пуа. Hobune on kunstniku lemmikmotiiv. Hobuse sümboli läbi mõtestab ta marilaste juuri. Ivan Jamberdov kasutab oskuslikult loodususu sümboolikat. Tema käe all kajastub kogu loodususu talituse kulg. Maalide kaudu saab õppida isegi võõras marilaste rituaale. Tema töid on eksponeeritud Soomes ja Ungaris. Mari loodususu talitus kõlab mari keeles Mari Juman Jula. Viimasel ajal käib loodususu talitustel ka teisi soome-ugri inimesi. Mari loodususu organisatsiooni juhiks on külatark Aleksandr Tanõgin. Шука вот мемнан Мари калыкын шнуйыш тула. Вот индесше курмышта тагай кугу шнуйлен кювар куза. Куда илен котельнис велне туда и кусен ула Мари калыкым таште висе юл кострома вид коклаште илем самышем. Вот тузу кошарола. Мемнан вара башталтен уже латикымше курым мучаште, тудым башталтен кукарка олаште илыше кугурак кон. Кугурак кон конечно шкензен, тудо шуко шке Мари тага философий тӱҥ ой-шамычым Марилан коден. Тудо вот тин дене шерге. Кугурак шочшыжо лин уже курык кугыза. Курык кугыза тиде уже латкокымшо курымышто лин. Латкокымшо курышто курык кугыза пеш кугу пашам тун ӱмбак логалын. Эр кече пеш кугу сомылым ыштен. Тудо марий калыкым тушечын Юл вес могырым чыла ик верен Юл дене висе кундемыште чодыра воктеке чыла конден шогалтен. Кондым паша пешак неле лийын, вет тудым кондыман чыла тудын озанлыкшым, калыкшым, йочажым, сурт-печыжым, вольыкым, тиде неле пашам
saam tuoda pesaknuhteen. Me skenan snui saamislam, pora suinam, kivar kugaza, pora snui, kur kugazanam, erkechanam, pora purlem dir snuinam, akpater chochonam, paskan on saamische metache snui semen kumal sogena, I nunen, viest, memnan, marikalaklan, polsenut, polsastingalat, I ontsiklakam, vidamaste, kuvu pasam sten sogat. Algab loodususu palvetalitus. Täna on pealike mälestuseks ohverdatud lammas. Enne ohverdust talitust valmistatakse loom ette. Tuulemurrust võetud oksaga lammas pühitsetakse. Jäänud on viimane rituaal. Okstega pühitakse üle lamba ja ta kallatakse üle puhta veega. Rahvas ootab, millal lammas end raputab. Marid usuvad, et lamba hing läheb läbi hiiepuu tüve jumalate juurde ja rahva lootused täituvad.